no magiatum. I don't have to say no a miso drink and a 5G meza. Na miso drink and a 5G meza no. Se ya tiasi kumase monte so ye kokoko ye be wuro ma santemam hanyina na ye bohu dawuro afidie so ye de ka kese no mizo ene 5G ka kese no enamwa emaba wane mrantie bi said de omusisi asuo mo na drink ni krom no ya na efe papa eno to mo de drink no e floatu e wo asantemam hanyina aye fiti ase okumasi kropoma eno timizo drink na yiyo ene abadin to no yekope mizo drink ni bi na yemfa eni yedwuma 5G meza no eboa ema wona wo honam yom ya wachi bramo wachi kase waltransi ache odofo 190 wodwom ho acho pe 5G meza ni bi masifo agi atum sana galamsefo so age 5G meza no atum manager Daniel ewo 21st kene katwa overseas yenko nyekotodo so puo no na yemfa eni yedwuma Bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomanye yenko nyekotobi Mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa miso drink ne 5G meza no ebusu se cha ewo ho na Sachi Enterprise one VIP car park no eni di ehwanimu ewo abinchi asafo kwaku ochiri company limited ewo pio mantemu kofodua yekwa yibenya biato KF Kinju Enterprise ewo swame ndom hotel ya opamangwa brosenim KF Kinju okwa ubenya 5G ene mizo drink wadaroma ene futusem no omaso yasena yetumi ede ebrew enya asem keto akra omna samo bibia boko Fusu nyanko padarma bibia boko okay po kwa bena bibia boko dia experience ho ye pa okay yanko computer so dwedim na sisia ye bre no abeti ye komra sisia Yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi kon wunyanka ene ewisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting bi 0598559802 ediye wo fietara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo ye krania ko chro udin e wo Sompa enkransa GCB edani mu hwa o sunyane so a ko chro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo mu din e wo so am ye ni Rome hotel de anu hye e ye bosumi duba kono ne de dikan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de tom ye no ye de ama ekurafo yi wanya bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so ani anwane sadi si no so nyame nhira mo pa waya ade pa na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a yebeje mo amu ye bi afie twemu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye hunhyem na propose prempa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia paso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya samketua wo mu ji international awards ahodo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba
baako a wɔma gidi wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso wo de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwɛ me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ɔho haunti ɛna ma me gyina ha ɔhaw bia ɛda wo so sɛ amane na ɛda wo so ɛka ɛna ɛda wo so yale akurankro ɛna ɛda wo so wotɔne ayɛntɔ ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ die yi dafa me so ama wo a wo hwɛ me no wayɛ nhyira drane odifo Samuel akwankyerɛgya Say, one say, different story. I'm not Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not for the platinum bond Japanese aluzinga. I did not my mua, get the board dance to a fan baby. Would I see a board dance to Sua? Right, but you're joking for the more Ghana. The so more Ghana, who must not make Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the board dance to no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock. IBR, IBT, and an Erotas. Now, we say, I am metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I will memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyami Bibi Wasoro, Anti-Manin Sanka. Okay, ya ko na ya dia koyanim enano ya beko no kukre kakra. Efri se ye breno efa edikan akodi agokansie num emu bama usu empomte say yakopanda rom ha okay yakwa kwanim odofo ene no na wo say ye di wafutusem ene say ede ebrewo eno te efri dwada ebesi jawada so no kakra wote ye no na wotwi fa efa kobo ho bra na hwe ho ye na emma asembia enkonkoto na wakoto esan ene amanie biem ena futu sem ketwa wei ena mede emma se fabo kotodwem wa bra ye kwa badwo dan hwo ho so yie sede be ya onkoto esan ene amanie biem na yemfa enko yanim yehwe na yemfa ye first story no na yemfa enko yanim ye ko akoyanim ano no first story no yemfa 8:30 near the danka wuram enusa no na wakane side of na wi dada omanfo dodo no a na etwe Sompa Asem Mpe Nipa asisi ma pomente me ho ase enunti na yeti dwumade wi so omanfo dodo no na de wo nsem aba abedan yen na ye kono supidi kakra no na no kyerese yetia so akoto amenem debi ye kono kakra ena yede etwen 21st clinic sciatica expert yeko na yekotu sciatica yade na se sciatica ni nyina no 21st clinic ono ede betumi de bibidru atu sa yade wi ase ede amawo yade eso sisi efa osremu na akokom akosi wo na ase edi ni panya papa eyentrim ayade 21st clinic nkuto ena ebibimem ha wagye abaso bode ewo sciatica ayaresa no ho ne sa yontiri Ghana mem ha no toto no agina tum man sia nyasam ketwa kra enoti wa shita Ghana mem ha bebrebe 15 branches enwo ewo Ghana mem ha laboratory ne scan fidi ahodo pi enna wode wo befam Kumasi ha ehwa overseas woni Alpha Radio no enna eben ho Council Quarters called Johnson wo boase ho ena ubehu no Accra Domi Market Sunyane Kwanza Techiman 21st clinic kosinye minie 0540311311 0540311311 3A Herbal Center
3A Herbal Center. Yankonye kotu ye koko na se si etu koko na se de ama odi a eye koko masa eno ene 3A co capsules no se de besi etu koko na se no asie be hye deku odofo yankonye kope koko dru papa eno ene koko master no koko afifiri otu nyina etutu no uja nan dru ba bia moja efiri mu ba mama na gira osisim odofo odware a hono ye ohene enipa bibire bia damadika ka cho se udidi nkoa de koko no ebi ewo so yefa 3A co capsules yefa 2 koko na se kolina keba daniel ba misty heba ene apidank eho ena obenya bi na watuo odofo me ka kire odofo bi se wona wa bi drugstore ni nyina no won hwe se obegigi bi agum na waton ama amafo ediatu on koko ase 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules koko master papa de wa ba no anya atrase ma me mema wakwa aba eja oba pampom te sei boko nso enya boko sa ma me wadawro ma mehunu se yade ultimu se wabre na nso so no miawani ne kasa den kakra ma me wate mani beso sa kwa ne so wo free hin na ba ye wudin de sei ebacho medin de Esther me free Western region Asanko ene bae Asankragwa me bacho noke Sankragwa de na chese wani abrewu wani abreche krodom ma me wakosam ne sen ya wo de abedan ye enne se yenko yem wana yenko a eni betumi ako agye wo pacho enyume me da se o mama konya se menkasa me pacho makosam ne se mafa ye fru na me boso me nko nyina ye tie sompa na me ko hwe ase na me ko hospital mo se mafa ne ndey ti na se be hia se oba pa wadaroma situation no emu odende na so ka oben kasa munu mamia kasa no the microphone mom okay yes antweme na no kakra free se babia na funu wo no wanhwe na akopema de no so na yenye ne kama ma no jama muni ho ayeni ho untine memate babie oba pa memo akwa ababiem eja Asanko na afiri baaye pacho wakosem ne sei maame pacho makosem nyina ne se mafa ye fru me boso me nkron na me wo mu no na me ko be na me kotetoye tina ebeba se me ko hospital a Sompa FM omo we hwe me ntemtem so baby hi na akokotehwe ye pacho me ko efuom nti sa na be ma necessary me metene kuma ase na 3 days bia metimi akọ check up nkakra ti me ba no ma miska 35 million se me fa me hide because enko ba se 3 days bia na me kọ Asanko me di ho no makwani abasa na me ba ya me be pie krono kuma se krono na be bia me kọ pedan no woman bia me kọ hia no oton ba rewo station ho no woman ye friend say e pacho bayero ane de minim ni din okay itimi bia na me kan se me pedan no se ono so ko pay bi krono new life ho no baby ama se wa hospital no wono enti sa dia okwa kire me dan no na se manage ho a na makwakofa na me nyina ye tie sompa na me ani me ko mo bie dan ni mu kire me single room na veranda manage dan no nti me no mo sha ase se ye di dan na no nti no mo so ojini 3 years 5,000 and I'm say 3 years 5,000 ano odin mi ntimi ma me ko di dan na no oni agent na ko ye ana wa wo ko fiewura no ho na ne ko di ano pacho bayero no na di manim kan ne ko e ko fiewura ne ho me pacho an hu se baby akọ ha da ne fiewura na ne di nkomo me pacho an yo ono ankasa na me ne di nkomo nti me hye omo se omma me nko nti akire no mesan aba nti me ko empompo bo me nti me da hospital na be man frem se dan ni ru na hyase e frefre no se de na me ba ho ni mpo na me diska ne ba ya na nka ombe yi niam na e wodan ni me no mo de dan na ma me anokwa nso dan no me ko no mu bie mu kire na me wodan ni but ma me na sem ne se me diska ne ba omo de ba akọfa ka
no mo yi niema na yede every day nim no mo de dan no ama me na me de me niema no aba begum nti e ba ase nti me so me fira ase nko ba no e ma me so metwe me niema me de bewo no e begu saa e dan nim ana me ka kire me ko se saa de omo yi mi a me diska no be kwa komo omo ti kwasi ada no omo yi me anwumre na me diska no e koma omo me diska no koma omo Monday no na me hwe nim se anko mbe frɛ me se ne omo share me bo no manti omo nka Monday no me frɛ omo la yadum ti anwumre no na se bibi sisi me so na me frɛ omo ka kye omo se me kunu apira nti me srɛ omo ada omo fa sika no e ma me back na me nya high dan ni bio na me nko back to Asanko and I just stand be say oh sika na ebedi me nsema na me de ma edan ni wura no na ne sister panyin na edan ye ne dia me dis sika na share no vida na nsema na ode ma Linda no and I me first Linda no me frɛ Linda na Linda say nimpa na wo dis sika na share ne nsem no nimpa na nsem na sika na da so ye de ehye na asa no kura bi and daddy because me dis sika na ma vida ono asa me first sika na ma no me frɛ vida sis sika no wo Mavis wo me frɛ Mavis o sis sika wo asa mo toso me Mr. Linda so wo de atwen na me san so emfrɛ wo back 5 minutes time and sister Linda na frɛ o frɛ ana asɛm nyina ne sɛ wo sere me ada na me yi on so ka sɛ omo dan bi wo so ame anka ne ma me be frim bia na oda no saa dan na ma me wom no saa dan ne mu nanka omo de mama rent no na nko mo yi omo ne ma ni nyina e de akoso ame to opamacho se me mesika ne be kan omo nsa na omo de koma mesinfo a omo de ato cement Sompa FM omo de dan ne ho adwuma and am say madam eno de woni me kan ho asem enye ye because me dis kan e ba no woni manka mesin ni asem sisa me condition enye na me 9 months so na ewo ma asem ye de me wo ma water maso me ho da enti se me tum se nso kura gumi amadwenya me se me ta ma ye de aso nti de fa dan na mame na me fa me nema ne magum na me nkɔ hospital oso okay ade chia betimi ayi uniema no e de aba nti na me frɛ Linda no aka kyerɛ no na em se ono anso me nim se onim phone mu dia me frɛ no we hu se me gina so opeki si mu nti na meti ya ne so oka se abaya we die so waka se ni kunu apira onim ha no ne de ye be da na man de nema be gudan nim na okwa na chiri akata ni apekwan ye be fa so ye betua bairero ani sika no e de ama no na m enti na me gina line so na ka se nyina wie na me frɛ be ma na me ka jen se nkrofo na sa dwen papa bi a na omutrim because my frɛ e ma se na Linda na ye de e ka onim se me gina line so no se fe de dan ne kura mpo no ye nya nji bi nji ye sika kra ye de enfri omwo ade cha no pa na ma hye me se me mfa ne ma na mbra me frɛ sister vida no na ka me de ne ma na kwa wose na na adwen ya ne se me bag ne ye ba akopɛ na me de ba na omunya nyi omu ne ma mfri dan ne mu ye am se bag ne nya ba ko me frɛ akɛse 4 na me de bae enti se omma mba bi ma me mfa ne ma ne ngu de on fa me sika e ma me back ye be kan akosi den na yes omo pese omo kire se ka me mfa bag ni mesu na me nko back to Asanko nti 2 weeks na 1 week time no me ba no mo yi niema na free dan ni mukula e na me se omo so omo ne man anka ne sa nti nya de ameti ase so omo fa me sika e ma me Sompa FM nti ba be ye twema me ntwe e na nyame adom sompafo ebe mu na wusu ni omo kasae se ne nke be ya asomdwe ebeba enkrofo ne hye se omo afom se omo ka kire me se omo diska no koma mesinfo a kanya dia me diska no 35 million ne be ma omo nti omo sere me ada ye mo omo Friday me nkona Friday na me se me so me ba ya ne be bia me da no sister na me be da na nche one ne kunu ene da omo so mbetu kwan da Tuesday no enti enfo na menyi me niema ne nkogu na me nko back to Asanko no na me nko samla na me samesi nko hospital enti me de mesere mo ada na so no mo nka se magic scan kura ji se Wednesday no mo fa me sika anya de e ma me e na ka asem bi se usika obi ji wo sika ya na easy ba se wo je ne back no ya na ne je enti se omo se chenchen ache Friday e no mbenya me de me nko Asanko no Friday mo Friday
Tuesday anwumre na me ko do on Wednesday. Ko do on Wednesday. Enra na me friend na mpacho sika no. Date na nkrofo ne she benya aba so nde. O se an ntu de bra. Enra anwumre na me try text na bedu Kumasi. Bedu anopa na me so o number bi a sha se frefre me ko peke ya. O maame ya pacho ya na ya diska ebre wono. O wo hen na me kire mba bia me wo. Na mo se me nshi omo Okonum station. Me koya ma vida no ne kunu ene bae. Omo asem nyina ne se na nko omo ye se nka ene na omo bre miska ni bi. Na so omo ye bi omo giska na afiri na omo anya. So omo ka kire me se omo sere me Monday na se Tuesday. Ana me nso me se monim se mo anya ska ni bi no. Asanko e ba ha get into 10 hours journey. Sompa FM. Enra mo wo me number. Mo frɛ me kan kyem se oba e bia ya nya na ska ni bi o. Enti me ma na nka ma arrest. Na mama matana ke ma baba duru ha se si enfa na me nkoda enfa so na me fa me nema nya de enkogu na me fe na usuka che na se nkrofo no to so na omo to se omo nya omo age so mpese omo tua ska no ti edu ba bi na se police for ebe mo bi ya call police station ne krakra nyina ne se sa na edan ba akono omo de ama nipa be force 5 rent edan ba ko pe na e wo kono mo nom na Sada na wo omse nyoma gum na wo ko han no. Nana nipa be force 5 case. Na wo hono mo. Enti question na station officer no ebisa me ne say ono no pese oboa me because o ka se o twere me manum asem a. O twere me manum asem a. Ye Sompa. Answer na ba ko do CID hono. Ma ko di last because omo di line so no. E doso. Lad ye he. Say the same medan police station line. The same medan issue no. Medan issue no. Medan issue amanfo bebre I say o de adi amanfo bebre nti omo nyina so report case no. Nti ukwa na omo no waka. Na bi o ma twere wa no asem. Nti say uye obi a obeka say o yen ka ne boko ana me yemfa asem no nyede enko court. Nti letters bebre gu hono mo. Nti say me de ka ho a me san wa ko di last. Nti opama cho se nka me pena nanka yantena ase nanka ebiende oma misika ne kakra Monday ne maje kakra na efi ho why na se obe pra mo ntena ase the patrol station officer na ho no nyame ani minim ne dini eti omo antwere wodin kura nwo buku nim the patrol da bi na chese ekwa bi so no police station akọ ho koye de chese odin ni buku mo patrol enti eba sa no eya ni Sompa FM epia bonte esu di me humunum from because me condition na me woma yase me nko hospital na me nya nko niam na dan ya me di niam ne begum so a me nya dan ya me di niam ne begum omo san agi me sika di na ya invite nimpa na ba inside hono mo me mpo maka cha me se me ne mu na ye ejuma ya invite oba na ba inside ho ada we post ni pastor me police assistant okay ebi mpo a ne nka ya se mo ye ne se nka mo chi nimpa ne mpo e ma me buka jam se nimpa ne o ma abofra enufo enti o de adi ma se 5 say I'm not the only person na omode sa de no adi me enti me yentena se na ye solve issue no enti me eya me ya station officer na kan sa eya me ya anche so no age court adwuma ye ana se me pa me mla na ye case ye case di ana se ombe feda na omode akọ police omode akọ court ye nyina ye Sompa efre na no na na usu na me ka chance say ni say na sisi ade maye basa nkofo na mpeso mo di misika no ebe ma me amanya adan no me so sika no ma ye de menya me ko police station so sana lady no unlike okwa family friend ama police friend o ya customer o hono because me call ya nya me anim request say omo no mo charge office o that afternoon no anope no e ma me hu say me ma mo lady ni dimpo me ka say dan no okronom new life pe enom hu dan no na obo nipa ni say friend Linda ni nua de Mavis na me sinya na say the lady has been coming there well that issue na repeating on e wo ho sa na me problem ni say police station there na get them ran na ye adwuma okay etiesi a wo nyoma na nkasa gufan me pa cho me ne ma ni gukronom station wonom na me jana no pa no na mananti ma up to na te da Sompa FM station won waja nyoma no pa cho sika se na omaje 35 million 3005 pa cho chese ya condition no akasa na kawawo
Pacho me boso me nkroma na me wo mo. Na just ya studio e kura wo betimi aka ho. E dey asem na wuwura onso aka afa ho. Pacho ono de o se ohia ni sika. Animanimu ya. Ti se omo mfa sika na mma na dia. Me mfa asem me dan sompafo. Omo no mbetimi aboa no. No ma gi ni sika no e dey ama ne back. Asem. Yene dankin ni komonwie. Yene dankin ni komonwie. Na yemmo enfam frim. Yee, oh my Ghana. Asem wo. Fa ko asem to ye ya ye betimi dia koda wom no madwitwa age ye no. Omo antwura baba woni di kura ngubuku mu. Ose wa baba wana kura nto ne boase no monka ne boko. Na chese edan ba ko na ye dia ma nipa be enum e wo kronom ho na posifo nim ho asem. Chese baba wana kura wo bodin no ayeso. Asumasi no benten dai. Asem. Doctor memo akwaba. Bibia boko de. Yehu adom bibia boko. Aso ye kama pa. Pa nyagro. Enipa so eba ye kire wo mo se omo hia wo no se ene pachi number 2 ye kire wo a ya wo mo ba. Omo ba pa. Omo bodin se Asem Mpe Nipa fo ne se momra dank omo kan. Omo kapa. Me kwa so a. Doctor enne no me pese ye hwe sa ya de wenku a. Osa no. Die na deba. Die be pa na deba nipa yem we kuro timi to dada dentimi we nipa kura yem jase hoje o ezu hye muta ke adenti osa no e kwan be na faso ba na kwan be na dank se wo waduro dia obefa so no dia tu osa na se kura ene mpese hwe osa nko a meda sepa ye kan osa emu amode ba na emu be fam Helicobacter pylori samo anom ye bacteria omo babet na ye yefunu no mu ye can ulcer din pa ye defend ye peptic ulcer nancy or ties bebre ye defend no duodenal ulcer ewo ho ano defend esophageal ulcer eno ye o minimum ntubon so utro na se ekura betum to bo odidi aduane na twi no ewo ne minimum asa na ato ni yem ye so enya esophageal ulcer ye defend no duodenal ulcer no de ebeto nsunu mu na eye wo ya ana to yefunu nsumu efe ne gastric ulcer sa ulcer type obenye bia no ebi onu sunsun so ewo ho ye ma ulcer etaba ne se ubenya sa abo efe ne Helicobacter pylori ni bi ababet na oni peduenum na de ulcer na brew na so kofo bre ka se oche ne koma na onya ulcer ana se wani dia na onya ulcer entisa so ubenya sa aboa ne bi wo system no obekọ so sa problem no mawa so wo chinu yem koma na akwaka no ayese kuro na abeto yem in the moment abechinu yem kom no na akwaka kuro no ne mu abre ase bibia abre kuro no na emu ahyase etutu ani onuane bi nso won ma wodi a na akwaka ekuro no na emu ahyase etutu na ye wo ya ana ye wo obi wo nso obon se dru ahomache a na ne yem ahyase na etutu no ne nyina ye osa no niema edeba ene bi no but emu omde ba na mabodi atwere fe na Helicobacter pylori ene de sa eyiniba ade ba akwa ma mani age se na wo ka osa wasanto osa ehu pa se osa ne ba o mu se to o minim se to o yefunu mu se eto o nsunu mu de ma osa ne o etimi cause problems bebre ba kofo adwene maaso o se osa ye obi won ma osa ye na asase no enipa kase kura bo se no so asase ye ti adentia de entia ma no so tene se aduane na odi a ebet mama ni nipadua na etimenya ahoden no odi a aduane no etoniye ma na ne yefunum ye ne ya ebi mu de no no odidi na aduane toniye na ne yefu ye ne ntia basa se nipa kwene na adwe se onidi na ne yefuna ba ba ye ne ya na ebasa so na ma osa no so kuro na eye kese to ze nipa na no sonso ahyase ye eti yo bibu e nipadua no mu a nyankopon siesie ya ye frɛ ne bile ye nipadua no ye brebo no eyi bibi ye frɛ ne bile na ye yefunu so ebi ye frɛ ne pepsin sa niema ni mienu ba be kahia na aboa maduane ye di netimi ayam na obi benya osa ne yefunu ntimi nchi nsuo na efe na pepsin ne mma ni nipadua no bi ente basa obos de bia no onye bi efe ne bloating odidi kitu bi na nefu ayekuntan yenyina ye tie Sompa obu ono ma aduane kakra bi obedi na nefu ayekuntan na adwe ne se wa men
ɛso na ɔme basa bo se ɔbel che kakra na woke su tsania obi eye we no aduane ahye obi so a kakra na ɔye yi nti basa de bia no nefunu ayekunta to hwe nefunu de bɛka so wame ɛso na ni ɛkomankasa ɛde no nti basa bo se bedum rebi no na waye tia so na ne yefunu ne de na egina so yeso onye bi efe no bloat na ulcer type ni bia afi esa so koso bi efe no indigestion aduane ni ntimi nyam na odidi na aduane ntimi nyam a obeden wa yekese o de aduane na wodi no e wo se aduane ni ntimi nyam na onya hodu nuro firi aduane no mu na manipaduane ntimi ahyehyɛ ye kama wo so aduane na wodi ni ntimi nyam ye ntibeden na wonya hodu nuro efiri aduane manipaduane ntimi ahyehyɛ kama nti basa eno so be ma onipadua no problem aba ho na ulcer ne ye wa chedru ba bia ro be efe na bleeding ulcer. Okay. You can't bleeding ulcer. Afi ulcer no se kuro bia ye wa na se eche kakra na ko moja na moja efiri so no mu ye de be eba. Nti moja betime free okuro na ba yefunu mu na bantu ko ja wanan a ubon se jananum na se moja wom. Ye memu aso bi ko jana na moja wom po so enya koko. Nti abani pa bebre won ma se bleeding ulcer kra na ye na ohun se bleeding ulcer na ye no isa so na adwena gu koko na ekuro no mu utu na eye kese. Na moja ni free kuro mu ba etimi koso bi efe no thrombosis. You ka thrombosis abo se moja na bobo ntonto asa crotty na akọ block arteries no ekọ block arteries pe na moja ntimi nko moja ntimi nko be bia moja ni ntimi mfa won ko nyina na why bibia efe no strangulated you ka bi se bibia strangulated moja ni ntimi nko sa side wo ni sa side wo na yet se enya moja intebasa na enam no na esensene nti esensene sa afi ni pedua no na the problem oba ho no wa hwe ya na afi ekokoso a lot of problems e dey amanipa no so you obi a wonya ulcer na tape enama ya to bebria e betimi akoso be fe ne gastric cancer betimi akoso be fe ne gastric cancer ma of na cancer ba o yefunu no mu na how enu nti se obi wo ho na tap company mi yefunu obi wo kwabo so ulcer ne sa oho na ne mfe ne ya obi so on ma ne furu masoro ha sei na eho ye ne ya ana oho na ne fu ahye oho na ne boa no ha na eho ye ne ya ana kakra na ese ne bofu no nya obefe sa ne nyina ye sign na kese wonya ulcer e to da pain na obeti no ye funu mu no ya pa obu otutu no pa ontimi nya no ho obi so wono ma pain ne baka kra bi to wonte kese ne nyina ye ulcer ta doctor yem fa science ni mu mo ho no na me no that was my next question. It is sign no dear ben obi be hu a bebo ne kan se ulcer ba no ho no ye ma emu na ho pa ma manfo me da se pa se u ta hu se udidi wi na obofun sign na kese wo ye nya ulcer ana wo ho a na ese o belchi Sompa FM udidi kakra se udidi kakra sign na kese ulcer ya ba mu ana wo ta hu se wo fu ahye de bi aduane kakra bi na obedi kwa na wanya bloating wo fu na ye kutu eno se sign na kese wo ye nya ulcer wo ta hu se utum kakra bi na wo mfe ye wo ya ewom enye bere a wo mfe ye nyina na kese ulcer to da na ye liver problem ana to da so na ye problem with your lungs no ba wo ta hu se wo mfe ye wo so check se wo nya ulcer ebi ana ye ulcer etomle mi so abon se ekomde wa ahomache be no nan mu wonom no na wo ye funu na ye wo ya wo sore na nya tin bi gumu pe na adwo sign na kese ebi a ulcer aba oni pedu efe ni epigastric ulcer ana se wo ho a wo be se aduane to ye na moko kakra bi wo mu a na oyem ye oya na obo hyehyew obo a ne body tibi dwa ne sana ne na ho nyina hyehye no sign na kese wo nya ulcer ana wo se wo so tepa wo so na yetere wo hye da ntiase eno so ye sign na kese wo nya ulcer entwai ma pain na wo ti no yefunu mu no enye kese pa ansa no wo se ulcer na yo pain ni betimi aye very very mild ano nye din ebetumi so very severe ano betumi aye dem pa na so nyina no e ulcer no na asase ulcer enti moment a obe chance so wonya discomfort wo yefunu mu obu wo mpa make say aduane bi wo no odi kakra bi wa hwe obefe sign na kese wonya ulcer ana wo so ukoja wa na ya moja wo woja nan no mu sign na kese wonya ulcer kan no so binya ulcer ne o test bi efe no endoscopy omo de yi no tu yem sa na akotwa wo yefunu mu picture na ayi picture na ba na ekuru na dem na yehunu ena de enibua ba ye was scan machine so etimi di twa edu hu a se ekura ba yefuma etimi hu wo ba danke ba compete ofidi edu be shema se ulcer da yefuma be yini nyina di akere yen na akere type of ulcer kura wo no ne ama odu betumi tu as etinye problem kura omo ulcer no ena omanya solution akasa okay na chese said the doctor usi chirechim die na chese ulcer na nya yare papa kura wo enya yare papa kura enya yare papa kura if you say na bedi ansan wo nya ulcer ulcer die
eni mfia obedi obi wo kra ya wo no na wo nyini no aha bra na yefu ne form ne ade na obetima ba benya ulcer ho ana obi so obenyini ye wie na oba benya ulcer ne bi anti eni mfia obi abetima nya ulcer akwala timinye bi panyini timinye bi doctor the tear man ne me pick topic de ma na nwumiri no wagya basobode ewo enuru a ye desa ulcer no enu ti na me pone kakra no ekwa be na afa so a utimi tu ulcer na ase ema wo mo a omba wakache Medasi pa di adanke ba compensate yene se on se one from Helicobacter pylori no me bacteria aha na bacteria bia no ohia antibiotic na timi ekunu ndi dan ko ba aso na so ulcer ye kan takre sa one from Helicobacter pylori no na ye yuo mafuru ni pedu ye yuo mafuru pedu na sekuru ekuro na aka no so de wonu maduro na ekuro na wu na ho ato aha enti na ye duro efe ne dan gastro case e duro wi agi abas what is the best herbal medicine in Ghana dan gastro care ye djuma siesie ni pedua no e takre sa Helicobacter pylori no na sa so kum kura ba ye fu no wa ye free kura gastro care no dan gastro care ani asa so ma we do we dan vita for obi a odidi aduane ni ntimi nyam indigestion into the can gastro care no ho master wo ulcer wo ni problem e be to ase ama ho na chese se ene no kura de dan vita no ene dan gastro care no say ye two ulcer ase dia enimi ye fadro mi no take no e betu ase fa ko ebenya bia to bia no ye koto se dro we mi no ene o de soso ma de chenwa ade chi adank be yadwuma no akọ ne adimfidie na hwe adimfidie ahwe wa say osampa de make kan che say obu ho ma na ye ne yaso na nye osa o say organs we ni pedua no nyina no ye fum na gu ahanto ahwe a bra obete se pain bi o ye fu ahwe abeka say osa obi abe ho na adwen say osa na ye hepatitis B obi so abe ho na adwen say osa say na appendicitis okay na appendix na problem aba obi so aba na adwen say onya ulcer na say na kidney no na problem ebem enti e was how would kind diagnose na very sure say yare na aba na me treat ni ulcer nya say wuti pain na e wo ye frum na say obo foforo na aka say ulcer na wo kono mu okay be ye test bradan ye nye test no so bo da fom boko nye den na etime hu ni aboa ma ho ato doctor ye bre no aye be na utimu se nkomo no ye desa no a na e bre no so no ye de edi dwuma eno ti yankire ye tira kwan ni ye number no na nyame yadomu a wona wo yare ulcer osusu se ulcer no edi ni nya no e kina no won to a pechi number 2 medasi pa ye tira kwan no wo pechi number 2 na so wo ba wo so be su wo Trade Junction unye si Trade Junction pe wo so me kwa danke ba taxi si ho plagia si ho odo baba ya so ye ho boko ami ahwe kama okay yen telephone numbers no ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 afi 0266 59 33 30 0266 59 30 yaka osa ho asem na so yare bia how say sabro ye hepatitis obi okasa pampa wo nanu obi a ono wontimi nwo be ma wa ye mre ompem wo de ba ya so ye ho a ye behwe ni nyina enam san ya de bia no okay ya ne dankeba complex na twetwen komo no ene ye take osa no yade bia sabia ku sabia nyado se de edi ni panya no eno ti na ye call dankeba complex wa chire ni mu nti next week no ye be fa bibi foforo ye pese ye chire ketekete na omanfo to ho ase ifri se dankeba complex oba kuma se no amanfo agina tum na otu yade ase enye asem keto akra enti ma me sabre yi die se wo juice ka free o mo nya sa pepa chon se okoshi o mo station o mo so ma yo ma se sika no mo fa ma pacho da aprosifo no so enim se edan no de ama nipa enum ana ensia o mo so ntimi ka ho asemre ebrumpo ena omo sa nkrofo no wo krono ho ena omde dan ba ko ji amanfo sika nya sa na ya asem ye musa production team no de akwa sie no okay Emusa production team no de akwa kosie
Patrick Memwakwaba. Yeah, Bibi Aboko dear. Producer Madi Asemiachi Ekosi saying. Aye. Menas na menchia Sompa etifo ne ahwefo a omuti ehwe sa branyina. Mititu ene miankasa made nyina Vicky ene Mrs Helena Makomensa agugu PIWC omuti pa. No kwasem ni ene dey na producer chief producer de asem ne ma me se me konkon hwe mu na meni menu abei ekoko PM ewo apotifo aso ya ewo kronom. Na no kwasem ni ade a politi pani a ohoye station officer and the two dwane say ye bo ma me dianos oh asem we die eda enim dada na any saying politi pani share mu say ma me ne papa Ephraim ama woja wo mu uncompleted house bi a ewo de na se na saa dan no na atusika ma me ndi besiesie enti omo abusu adan foforo bi a on de e complete a enema ewum ewo honom ti so obi ba se opedan a nom de efini hu na eden akwa akọche no ti se woji se sika na wo de akọ edan na e uncompleted na wo de na se ne ho nti ono na enipa be se enum anase ekodumpo maame no age wo musika de akọ akọ na wura hu se mo wom ni se minu ya bae de ande eda na ode koma na de chiye na adwin sachira ye se opese ohia ne sika na okọ ni kunu ho no okobisa maame na maame nsi sika no de akọtọ nwia free anadwe ne kope mahemache no sika maame de koma na etimi akọtọ nwia nes omukrampo no eye omwanwa na ose ensem nam se kwed na be dos no omakachi nti no se complainant ne ba omakachi a na omafre maame na omne maame na kan say no e kwan ben na obefa so a obetua sika na ma omo a ede kwadu na eden e bono nti ano na sa omne omo hia se mefa se menu abai ko yi na omne na tenase to omne tenase a na sister wo statement na se kokota ebe fabre esanse wan hwe cry de ne kotuma wo sika na eden ebe shim na se omna ta kasomdwensem ewufi ti wo hwe maame nu abai di a nka omka so wotna se anka obeto so be edu ba akoko dumins na se onna tem de amafo a wo maji om sika nko a wo se obema na postifo de no omo ye wo ho ese maame na so akoye se obi a onne ne ho afrafra postifo na sem kodu ho a ekwan ye se fata se omo fa so elderly issue no enkosa nti ama ode bɔ no safo hema ɛwɔ hɔ no mo ani saa kwan na ɛna onam so eti se sie no ɛdan baako no wɔn de ama nipa be edu ɛbro saa akora apostifo kan ho hwe dabi tu kodu police station police officer no station officer no na je se maami asem no ontimi kan ho asem ana maami asem no officially no ɔkɔɛ no one lodge complaint no ama wɔn nti awia me ne kɔɔyɛ no ɛna officer nso su sɛ so obelodge complain dia a process na eden ebefem eba sanso an sika no ne nsan kan animu ya enti ma me ni hu me na de ofi se oya ebeboa no ono ankasa enye na emu na brabo nti honom de se dan ba ko ne de amanipa burudu a de niema wo ne ko kire na hu a ya ji sika na ekọ uncompleted ne ho na ekọ akoya adwuma nti wo ba sa wo ba abaji a na se wo dada na se wonya na se wo ko report a na omne ma me ni mum atena se na sa nche ewe yi a odi tu bi posifo na mana ye omude sanete okay ababa wai se nye nanim ene akata no kakra ena ye dwumadie no yenim de ababa wai akato ne bro na wo na fa ko a wo no no se wo ba bawu wo kumase ena ni kunu amani sika se fa ko hadan wo kumase eya asemu na nyoma akoka station wo ba betena danim na efiri na ekoyia no wo betumi akọ no che aban ya asabi akọwo na nyoma gu abonten wo different sankoragwa abeduru se opeso obewu okumase obi nim de ntia obewu okumase se doctor na aka kire se bre kumase na kwo konfo no che situation binti wadi kan ka se wo kwa afuom okotehwe ama problem bi aba why na nim meme pese menum akọ na woso no bebre ebi kura no a ya ma no krata se wo mra na konfo no che na mfidie wo ansa na bibi besie no yentumi mfa ni influence ankragwa emma bibi besi kwa so eno tini so se debi ma prapra me ho jiko handan na ne awo kan de akronom han de ye betumi de wadu konfo no chentem wono bo ne ho ban sa akoda no woni yem no wakote ahwe ama asem wasi na obetumi awo boko no wonya ne ho
no nya ne ba no eya asem omono Samuel Oforisuo me da se enche chiefo ni arefo we de ehwa ade bi wa police for asem ma ye kan ebenum sa na ebeka no aja anko kan sa wanya mane nso de bia na se no ba na se ye namfo ni bia police for ye nwan bia police for na we de so ye den so ye police den muna police assistant muna police for na che na o mo ne ye kam zoom lion for muna police for che na aka ze mo tra ka na mo de ko meboa ana wa no mo ye Osei ne de no me police station bi case bi haba na omaje obi 5 million bi na omuni mo ho asem no nyame aduma omanfa nipa ne sika na amana Monday de beto producer nim ya beka wa semba ba de say so no ma bia so kwaku amanfo obu amanfo fa so so no saa na ukọ ayia Dr. Mensa fa ko eton kokọ no enkokọ hema ye friend na afra ko fa nkokọ dadada memu ho ma me ne peso betu eska no ayo okay enti we ani we ye say ye bonka ye kakra bonka ye kan ye ne juda ne chaima yani aja Sarakoba hwe on Oforisuo wo se wo twika ana wo ye mistake kakra bia hey na community police no ma betrem fa ne ko ade be ne chance ade we criminal issue we obi aba betre kumasi ku emao de bia me kam so ba wo ye criminal no che be ma 100 baba ko ye criminal no omo ye from say omo ju sika ye from say ene hia ma Linda ana wan ye din bi ade omo so din kama Linda ana Vida eno mo te no mo do mo ho adom Oforisuo ya na me busase nipa bi chen nipa bi ana Oforisuo ko police station bi na se bi case bi wo behwe ye etimi satre no ba bi man ye kama no ana obetima ka no ho na oba ko du bia bi ya na ye me ya wo ko to se police station be ye jojo nipa bi na obusa asem na de enti na ye ne saa na etan ebi nuru we Oforisuo bi ni we o de ayamja omugu maami kwa nyame na aboa sebe nyame ahwe no so na nka nsem omukeka kire ni esu ni hwe bebi ofiri a wode abedu wanya somfuo e was second capital of Ghana Kumasi we say akurasi bi sebe okro kitua bim ene wesi ye o muni madwuma kro kitua bim na wesi ya e wo police station wo kro kitua bim a ye o muni madwuma kwadi Kumasi ameboa adi asasem kura na msigana mesi yakasa ma ye voice nyina kura say yi enti yenye ba bia ma tese obi anso ye mu bi sese mami se wo fa bibi no de ko bo wo mo a hey mami wanya asam na ye hu ba bia ye mfa yasem nko biem eno na ye bre ne ye kura so a ye tie ye no mu di dwuma ba ko no ya omampani na oteso na yi na esum no wo ko ba bia ye ka hu bi no ye kura so ye dan omu dwan Indi se anya dan adwuma ye jama mo se monye ebi mu di wo mu dwuma kama na me de bia na me kasa se mo se a police for asem bi ba ne ye ka wonka wakwa no tum na nya mu nyina ya tie sanso na presenters ebi nso ye mo adwuma ebi nso nkoye enso ko ka police Asem Mpe hey asa me namba bi na amo ache me omo ni me didi nkoba na me bo me din amse muna munya ye ne ya namse da bi o se ye bom aba so de na monka police fo bi ye betima bobo police fo bi din e wa fidie so bom aba so nanso ko bom aba so kwa na no masa ko nyatan ya na homa ni o police ni bi o central police station kama ni o fie ni ho me pesa me boni din o wabo se asem ba se ya asem ye ne tani o tie program because no pesa system e kodru me bi kan ko ye nyatan eni jaye Oforisuo ede na emobo so enwanwa na etan se wa hwe nipa mienu ma mienu ede na etan se yese ti se wudi lie so wo masam wudi lie e wo masam ho enti se omo ye he omo ye de ade a wo mo ye Adolf Hitler ana omo ye Idi Amin ana mi hu omo ye de minim intim jakali ana se minim omo ye de Oforisuo ana ya santo ana ya santo ana se wo mo ye Magetacha ana se mi hu
me hu dia me keka o mon ka me bi ana mo yes ai chief ana mo ye den diligandi ana so mo ye den we dey loha ana mo ye loha ana katavia ana wan wo fosu mon cha me atiefo ya mo hwe me mon cha me e mai mi enu vida ne wan lenda wan o mo ye wan ye ntia pressure fo ntimi ka o masam ye no pa ma mi ya wotiwa sabi 30 something million or 30 million o ma ji sika ye kwa ye so ma mi to so ba ye 15 enti o ma ye dan no bia kwati kontomre ni ejojo ni edna kotom asem ma pressure for ma pali asem we ma traffic asi mo yi enti we ye traffic a che o mo yi e ye masam court na na suo na judges e pa asem adi no anu so masam ma traffic achiwo amai mienu anya ho chese omo da bia dada na ba ku be o ma complete na ya na ya jisika de kwa na mo station officer wo chese asem we na dia na wa ye etu omo mugu sase no kobusa omo sase na omo gu no kobusa omo gu no se e dia na obi ayeso obi asem eduru we ya enso adam okay we do before complain hey go behind the counter omo brofo no ofosu eno na make sa asem am obi ati asese duabo mpa wo wiase da se ni mo antimu a etete ntoma maami wo ni situation ya anya ne ntam kwa ni anya ne kwa wa awo ka ne wa ebe ya asem adentimu hu ni pa mobo okay ofosu de manfa Yanko True Worth product na True Worth Vision capsules na sabra bedwa so na True Worth Vision capsules no se wani ho atechema wanya problem e wani eduru ba bia posa wani glaucoma no wodofo se nipa no wani kanian edum dia na ewiase esum aduru True Worth Vision capsules ye Colombia ye ni yade no enyina na ebetu ase ye wadage a wode ehwe ani papa eno ti yanko True Worth Vision na ono ena de True Worth Vision capsules de aba na emema no eduru ba bia prostate no ayekese o odwonso ana wo chem eduru ba bi so adwonso no ne ma odofo eduru ba bi so ase de wo si dwonso no wadwonso amana broso yanko True Worth Vision capsules ebebo yi papa odofo ebema bi o ho anatenka atekofom eduru ba bi kra no akwan ofa so ne yere da no na eya yesu ehemu anadwo True Worth Vision capsules ebetumi aboa wachiri bramo wachiri kasa ukotodwe unompe no sabia kusabia nyadro sedi mu esetutu no True Worth Vision capsules na ebetumi aboa oba wo fichikawum no sedi esiba no emaye eduru ba bi so kra no obosome na ababe mienu na chese asem asi adagye kra no a sabia kusabia nyadro wode yes anwoma no na ama enwoma eye ajonsem ekwan ya menses no efa so ba no emaye krakrakra atenka no ate akofom na se wo bewo no eno so eye asem eno True Worth Vision capsules yenko pebi ye nom True Worth Vision capsules ni bi na ye moja no ye de apepani na efin atumi afirim ye waye kese dudu obesity waye kese dodo wo so dodo yanko True Worth Vision capsules na nyoma enkonkai woduru ba bia huntumi nyawo nan nansa na nyawo nan True Worth Vision ebetumi aboa kama ama nyoma akonkai ama ye kwa True Worth Vision na yakopɛ ni product ni bia wodofo ye frɛ wo mo ahomatrofo we so 0206 59 5707 0206 59 5707 and 0558 724 302 True Worth Vision product yanko ne capsules no ebeboa yen odi for Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem yanfa yanko da nyina enkodan odi for Samuel akwankyerɛ papa no menhia hen boboa no ejaba family house ho ena obutu na ne wodi akwankyerɛ mamamfo na won sorry everyone ponkyerem odofo eye ka promise and faith na no a wakwantu sema ye bisi basa aware sam no so how unya be makra manen so pe eye ntentan bia kyekere wani mu ententa bia kyekere wani mu sunsun mu ntentan yo agis odi for Samuel akwankyerɛ papa womo akwankyerɛ ewo menhia hen boboa no ejaba family house ona jakoko na so na otamfo abonsam waso mu no onye wu mu 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 0265
441-995 0265-441-995 Menshia him Boboano yenko Jaba family house na yenko enkoja kwanchira emu eda opam odofo wanya sika to cement wasi dai no na waboso no na trese nyoma ekonkai ede amawo na wabo wudan so awie no na ehun kwa kohia se ubetumi atwenkania abam odofo se wo bodan so dia Joy Cam Roofing Company Limited womo na ubetumi amawo chance papa odofo Joy Roofing Company Limited wo mrantia obebodan so na wodi amawo ode alozink ebebodan so amawo self lock IBR IBT odofo Euro Tiles no wode ebodan so ne so to one hwe ya wonti sensuo to metal trash no so juma Joy Cam Roofing Company ono ene na nwumero se men kan chosa se wasi da na wie na wo boso de ye fan koda wo mu efrise Ghana ade wo mu ene boda so emanifi na nyoma ekonkan enkopen kwanchen carpenter ni bia emanu kotutu nchense to ya Joy Cam Roofing Company Limited Tachiman Accra Sunwane wa ubehunu wo Kumasi Kropom hawa wa Bogatanga Kaswa Tamale ubehu Joy Roofing Company Limited 0540-125-816 0540-125-816 and 0551-009-000 0551-009-000 Joy Cam Roofing Company Limited ya bodan so awie wodofo enyoma ekonkan yenkope electrician for mama papa dan ho omo papa dan ho na ye babe wo ya akoso bunkania efie bia se kania kom na wo ya mekanfo na media mawo na ebeye kama so wo de ebe wo ya wo dan no signal cable abadum ashanti abadum kumase Joe Apa Electricals na ne wo ya wakofa frin kan ede abano eno signal cable odofo sa wo ya midi ho adanse akire wo yi wo ya papa no na de ntia ye wo ya papa ne se Ghana woda no ene ye de aje sa wo ya we no Ghana ne woda na ye use no wa ha no ye ha na wie bo ne nzuo to na se wan kwankɔ signal cable ni bia enkɔpɛ broni wo ya bie a ye se edin huhu da so na wan hwɛ yie na wo bremu no broni wo ya no sa wo brem na ma sa ubo sa akache fire eno na ma efie hyehyehye no Ghana Standard Board for Jatum Energy Commission for Jatum sa na electrician for no a wo de signal cable ya adwuma no se eye papa ene bo no eda fom yekɔ Joe Apa Electricals akache eye kɔ power ya so na wo se me kan tro se empempradeɛ bia de ɛwɔ ya fie bia no woton bi underground cables na woton bi sa ɛna transformers ahodo nyinada enso woton bi se ye kɔ Joe Apa wakache na se ya fom kwan dia wodofo ne ma no pepa ne paper wate Japan house oni MT abrosa no ena di hwe ni mu asese taxi rank de nyame ubenya biato na ye kɔ na kache ya fom kwan dia na ya bobo number we fa pen ne paper na tro efrise chena no okoto wo ya edia wo ya ofie 024690 5898 024690 5898 and 0543 934550 0543934550 yanko Joe Apa Electricals akache na yanko towo ya papa signal cable na yemfa enko wo ya yedan Paul Kwabena wake yanko computer so dwedie embrasisi Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Number 2, I answer the taxi station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa, Ewo Manga Nemu, and Ebibremu and Maimua. The Amanfo Nina Ajatum, a Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Aya Suya, Yadia Bibidro, Etu Yadia Ase. Say any pedremu Yadia, and Nemusa Yadia. Anasa yadie bia aye kurankro na odi echina wonya anu adronom yese fabra ya hwe ye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2
Seawater the junction for taxi na kasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex. Sa wo achichi e na wo ba so a e mane haw e nam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex ahotofie. Freda stako pada numbi Freda stako pada numbi ebesa wo yade sebe mo nya pomudi ebesa wo yade Freda be mo nya eje usume sawu kokroma ya to trader stako powder bi dia droni bi bra me wine edro we eye papa sauti so bia no no ne bia wudro m na hadi padua no a yo be ya ne se wo be sa trader stako powder atre ba ko die gu so grass mu wo di atre num na de man no ma ebe me na dana no ho atoro wo pe bi ato a kwa so korema mpon Pentecost so da no ho ana White House da kai hu sa dure nya mapemfo abata wo ma no fo ana kwada woni fie dumienu sa dre sa wonum ne don hwe duadu na yechi na o ha ne da so ho ne ma ko hu doctor so be so fra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye enemme mana amaba ne yewu omomobo te okone make sure what the 5 place aduane no ebe 5 kwesa uwi ya make sure say me wo kona ho no mo so meti me dia bana bi o aduane a mebedi ti meyemienza nka no ho Achi, meya, jesh, meyam. Ade, je gasto mesha idea wo church. Wo yam ya wo yedwa. Aduane to wo yam a. Ya. Etumi ma wo fe. When it is so a. Eyasem. Odo, make am for gasto mesha ma. No gasto mesha. Wo ho bet so. Is it funny? Oh my God. Is it funny? Open do support to a friend 0233 302000. Enya mapem for. Nkwada wonya mfie dumienu. Ni wona wo man nkwada nufu. FDA ajetwedie nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Ya flu ya dedro. Okay. Ya kon akoyanim na kro we de say no said yasisie esi ebu kro we mu no. Ya asem wo. Pokwa bena. Bla. It's a traffic at see what kwaso buakwa kwaswa masisi yi traffic na fere buakwa babidru Swami police station inside Chronum police station Chronum under canoe Swami machia Swami aposifo nyi we dey say ada commander wo yade ma mani so yekwasem ene station officer na yekoto no na CID ni Sylvia no Swami. Oh, Sylvia na dwuma fe. Okay. Na dwuma fe. Se ma bi o mo ye police no ne mema bi sua Sylvia. Swami police station. Kaba ye pa. Sylvia no. On say the way o sinante no. Na me na dwuma so ani no. Oh, odini huni. Ana o nyina so me na me madam fo no. Tumo bia anyai. Over you say traffic is no police station there. Ani e tran yensre Ashanti Regional Commander. No ma buffalo fon ko nyina kwam na omumie kwanim asem we de airtime na we traffic na si Kronom police station no e docket no so na traffic na si o the same car omo docket no so omo buku no omo twromu no e wo charge office wo no yen kan kire yen nua no police for say ensem bi won ma airtime we air fed kra sa asem we pass police ni etima kasa asem we a kire media ni pa dia yenima guase se ubedi la so yetimi ju obi sika koyi obi fie ne dan baako ni pa mako du na poli na yeso se bia na baba wan ni bibi ne kanchema bi go police station wo metimi dis asmato no fosu asem o me kan twato Linda ne oh yes metimi kan pay sanem pra ho samum me na me ka kire Messi metime kan prince and impra ho. Why hwehwemu ahu. Oh, brana asem we time. Asem we police ni bi me ya no me nka enche asem we sa na ye no. Se o jim kobre bo sika. No fo so jim sika no da kwan ne dan we kura sa na se ni klub. Ne dan ne ma wum. Ba ko mienu miensa enan enum up to 10. Ni ye kwai se wo be di lie.
Station officer. Ewo kronom. Oh. I'm afraid. You said? I'm a taboo. Kasim Bilay. La wakbad. Who Jama a shorter. Jama shorter because the police shorter. Allah wallahi. Who kalam what told? Mafishi kiki. Kevin to what diliki. You're respectable. No wakasazim. Ofuso. Me kase makopon di manu asiwe. Me kan bibia say a chapo from la metemi. Me momu have to ene juada. So man nya bebo yes kana mana. Fire ukru manemra. Me pe boys me no aka ukru. Ukru ma de o ye o de okwakowo. Sa se wane ni nya no ye be lugu wo mu. Ama wiase ane asom tutuo. So obetimi ka se traffic esi wo doketre so e wo kronom police station ya. Nti yen kan boko. Yen kan boko. E ho so ne de mbra ya adwuma. Asem we midim ho bagim pa. Asem me nson kwa asem so midim bagim because ababa wo we awo na wo de kode ba no. Se bibi to na e ho na amna to no. Uko post ni na wo se wo di traffic ni na ababa wo na o ma giri sika no. Bra se enne anadwi se police for mo kronom anya baba wo sika na amana Sompa I don't want petuo enwo me see me the boys be kan kru me me abeche maba woni mienu ana dudu mienu I will tell you me kan to wiase nyina eye system doto ye shame mo me ye saade no hwe onya ba pinfo wo yire pinfo e di sika ko hadan apa baby ni niema ka station e di entra ho oh bla ana o ma mi wura Yaw Osei e di na ekoyi da mo munye sawo dabi ade a ye nua ebinum aposifo binum ye no o da mo munye sawo sebi producer se wo tabru be ma na to obi ahimfia eno nche so obi din kwatasem a jano anano abrantie ye chin police station ya obo obi asuma na ni frai on discipline di ma no o dem mesre ofosum di ma no si mesre police for okronum enne after Monday se o mama kra ukuma ne mra me am pe boys mi no aka ho ni ehwe police ni a wo se odun ba be do sa case mo ye be chi sa maba ni mienu ye dum kokosie ni ehwe wo mo be ba police ni o se ho odin a be ba se wo okro no be ba no o no se ehwe de be sie ade na police for yes me de ma no si okay ye ko Dr. KKB Herbal Center or for Dr. KKB Herbal Center about Trinity Mama. Adia be a si wontin biada no. Dr. KKB Herbal Center Obebuana Dr. KKB Center said ye will see a man for yadie no. One day on the challenge kratu so was a yadie way me to me asa me dia bibi drobe sa yadie way sana Dr. KKB Herbal Center se me ka kiro was say one no betonchia na sanchia na chi no se wotumi sa yadie no atamsi sika no no dia ma efri se okranura ano nampa na diabetes ne tutu kro no kra de was se bramian tonchia o man for se ye betwa wonan na nso so no o ma ye twa wonan doctor wa ma krata se ye betwa wonan o ma ye twa wonan da sana Dr. KKB se me ka kiro was se yadie bia hypertension asthma fibroid na liver no kidney no ho abasem prostate no wani no wode bibidro be so no ntumi enwa bema utaduamu ayemre usisim ayemre Dr. KKB Herbal Center ese wo ba obebo wi papa na was free screening ene consulting no ni nyina no wode beche kama Monday juada kosi memeda ena wo ye na dwuma no pa no nwotwe ekosi nonum na Kumase ade Swame wo mekom Swame assembly no na chi hope ho ena be hu Dr. KKB Herbal Center yenko na yenko tu yade na se yenko se ho yade ama me ne wan se yade nipa benya wo na yade dia Dr. KKB say o manipa ensrewda tema come to 25 ube hu Dr. KKB Herbal Center ho ahafu Kenya se number 2 Techiman Accra Woja Old Barrier ho ena be hu Dr. KKB Herbal Center 0557 346 080 0557 346 080 and 0246 716 982 0246 716 982 Dr. KKB Herbal Center yenko na yenko sa yade no ase Abishop 75 Enterprise Abishop
75 enterprise order for pepradie bia da yede tutu yekom na yede ball life for pass yekomade ene asomade ne ring sem no Abishop 75 enterprise and I make count for na media amount eye gold so eye good and my young for be senior bia nkodada wo ye de achemchena ebeda ne wasokwa na so Abishop say men kan chira say wono de Abis Plaza plot number 17 emrom ena wo adehye market wo pe ena wo behu sa shop we eye gold so order for wo ko wade a to ring papa show yire eno na be kire say awade no wani je ho opo ba no to ring ane boarding eye gold usinyo makra na hyewa na atoko na kamapa na abre enko to ring bi a wo besinyo ma na akoye tum debi Abishop 75 enterprise or say men kan cho say second pepradie kwa dia yemra ni ho na obebua ama wanya godu papa na wode atukom wode ayew ho 0598 585 219 0598 585 219 and 0554 304 135 0554 304 135 yanko abi 75 enterprise na yanko to go to papa order for yanko na yani your destination travel services enko twetwen komo sima eduso emrasisia your destination travel services yenu omo enko twetwen enkomo emrasisia travel services asoye wa enene da dika wutie me yakase your destination travel services a ene adwumaku a samrei yeboa afoforo mu tukwan yeboa afoforo mu tukwan na asempa yitia ntene masem nwa me wo nwoma bia mebo na poso ama ahwefo ne atiefo hu dwumadi a yetimi ye eno nche se akonto ho dwumafo be mammoso no yentimi nye yebetimi ya akonto ho dwuma bia nanso na mebese me yedai mede waposo na poso ediba atiefo ne ahwefo etie mfa nche akese ma ye na chitafo ye na dwuma efo no ye dwuma ye siwo ene ne hokani e ma mesewa ye de enchi akese emomo babia omotayechi na mi sure omo omotayechi manager ene ye na dwuma efo nyina me de enchi akese emomo omo ba dwuma e magana fo akontu nurse fo teacher fo omo mutu bebre ye ba dwuma pa na ene Canada no na me de tuda okay once na otwi mienu se ne me baaye me keka Canada no hu nsemo a but they say da bia ye research once da bia ye hwehwemu fa akwantu ho enti na otwi bia me ba me de foforo ba eno che se yen yadwuma no enye baako edasronko echen adwuma foforo na aka ni nyina Canada na se nipa ehia won Canada apart from one hour kohwe Canada keke no ana one of the visa and na se tourist visa ekono se ye penipa truck drivers one of us otwika wo otwika bia wo license F bra Canada man ni hiawo ye ni job agent and I say adwuma ku omo Canada wo pe omedi wani mo ayi on krata sem bibia wo Canada wo be oba your destination travel service a ye no be fill form wo be your registration na fe ye gitum say ampa we truck driver na we obi otwika akese ye betimi di wako Canada ye bedi hu dwuma ama ye nye enkofo na obu oba ya na waje usika dabe ye no be ye nhwehwemu boni friend evaluation ye be say ampa de wo ye no ye be say akonto ye de utu no ye betimi di watu ampa ansana wa fill form ama ya hye wadwuma ni ase ama wo enti wo license F bia utwika akese bia articulator ka akese bus me say Canada ye do be ko enti bonwden na frɛ your number see your number is 0257 298 084 0257 298 084 yes your second number no so yeah 0206 748 767 see our first second number that wunya first number no the mobile number baako no e wo office ya two offices here this is free Monday kono but first number no the mobile number the offer call center no wo ha on be peke ni wadi nkomo kama wo the offer wo se me pe Canada na me pe akwantuo na we na muka ho asem no obekire wase kama no bedi nkomo afa Monday ya bia apono to na waba na yadi nkomo kama eti ye truck drivers na nana yemra bi te agric officers omo a wo sua agric hunwoma some man pon agric school bi wo mo a omo akọ school na wo wie Canada ban ni hia san krofo no se sia me no kase ye hia ni pa bebro 100 truck drivers di bebro 100 agric officers a opese okọ Canada obefiri hia akọ no na adwuma ekura no one na yere ne manyina
umpewe na apede hen yen na ya sa research na hwehwemu a yede aba no obia entimi nya gese your destination travel services se won tie na wo kwone na baabi a emma me kan kire na Oforisuo se obi agye misika ana agya wusu kan tankran ka se obi agye misika na se waso na eden bra your destination travel services we wo asokore mampon ye ne wura bank na di hwani mu ye ben cement haba clinic pa wo de wudu asokore mampon a also wo persements ana wo pe asokore mampon wura bank no your destination travel services ye wo ha wo baba ne ye bia proto wo ba no wuram na wo ne adi nkomo kama ye be kire wo de sese wo ye bi wo kra wonim akonto kra pese to go nim ho asem hwe wo ba ye be kire so ase kama na fe ya boa ama ai dai wakonto na woni so ade hunu na ai dai abam na wo truck drivers na ye wo obiti se nurses, that is carers nurses are opposite to kwan on from medan your destination travel service Canada mining here sa ankrofo no ye be ye wo ho adwuma kama wo be free abako na wo sa aka wo work permit no na afei wakwa ye adwuma ama wo sa aka wo adwuma wo Canada no se wo ye no to nchen ya nana medical can say truck drivers are great officers and carers and as nurses ho hihye wo ho wona o nurses na say wo tro ayet boni fro no English test enti wo ayet ni bia oba ye beto so ayet dwuma na ma woni bia ye be kire kwan a say ofa so na wo yes English test no na bibia da na kwan ye mfa bibia nsie o be mo ate ase yie na ye hodwuma ma afi wo person tu kwan ko Canada person tu kwan ko Canada e ko hwe Canada mine no na fa no tourist visa na say visitors visa and so 10 years 9 years na ye gide ama wo se wo de woni enwuma bia akrampa obetimi ama o de nkrata se maba me ayema wa o passport keke enya de be visa application na ma ukoduru ho no jese wo so wunya adwuma nye wo ye wo na kwan wo ukoduru ho a ye wo immigration advices and say wona wo a wo ye nkrata se ho adwuma obe file o papers ama wo acha 6 months na wo saka wo nkrata wo de ye adwuma odu ho na ye wo job agent wo a obe dai ye be link wo ma wo benya adwuma ye uduru no nya adwuma ye wo nipa obakosi won so ukoduru ho na obenya ba bia tena ayedai aye adwuma afi yasa file on krata kama ama nye se ukone nam na akotete broni uhu police na udwane no ye de enye adwuma sa ye pese wo bekọ na wasomo adwo na afi utimi frɛ wo na ma wani gye wo ho se matukwan unkoye broni frɛ no stranded e wa brochi man mu sa pepe na ye adwuma na wo ye no tunta ye study abroad last week me kon kan no study abroad partners no every India ba one no mu ye adwuma omaba ye no mu ko hia ya ye fa kwan a ye be bua Ghana fo a onko school bebre ama watu kwan abrofo na ba Canada schools fo no so e be hia ye ai no mu nya ko hia wa kra ye conference a ye pe kwan ye betima bua wona opo so tu kwan a obetimi akọ ade nipa more akọ Canada mining hia nipa badika ka jose 2026 wake up na ba no ye be Canada fo bebobi enti ye hia nipa papa etetiru school fo no wona we SS from 18 years ago utimi ko school abrochire school fees ni da from boko ye be school a ubenya scholarship school tuition fees ni wo from abetimi ko school ubenya o study work permit ubeko obeya adwuma asai akọ school umpewe na apede he some years school Canada man say hey abrantie abawa ye ma wo kwan ma wo nko okro mu ubesa ye adwuma ye be ye wo krata ma wa ye adwuma atena kronum abobra ahu se ampa abrochire na wo enti Canada study abroad no eno so ye bi wo wie degree wa hada na pese ko toa so a ye free be postgraduate certificate and a postgraduate diploma obeti ya ye no so bi and a masters ankasa obeti ya ye no so bi PhD obeti ya ye no so bi your companies wo ha uduru ho no mo a obeti ya boa be a student loan I say we apply ni nyina your partnership a ye beti ya boa ama wa say dey di Canada ni nyina ho tofa na mabo a kire wo no wo pese otu kwa Canada say pese odi school pese odi adwuma pese odi visitors visa na eko ye be boa aye visa application na dey ama kama na we hear Mexico me di wie no Mexico so your man a eno so ye gusu a ye bo amanfo mo okọ pese otu kwan ko Mexico a secret wo say Mexico ye wona kwan wo ho one say America no say nipa dodo na e di Mexico ene nam so akwa say wo kwa Accra na uduru bunsu anase uduru ayi ho a se kofu ko yo moton pa no e fro se kofu ria na so won why dey wafa e kire ho eko what you say ti eno so wona kwan wa pese owura mu ko US a Mexico no so eboa pa nti obi pese ko Mexico bia fa ko US na so betimi aboa your agent wa ko do Mexico betimi adi hudwuma kama ma yo Romania obi free akọ na wadwuma kudawo na me di wie no yo Dubai eno so be free akọ na wadwuma kudawo yo Malta so ye Schengen country dibi
Obefiri akɔre wadwuma ekura wo. Ye wo UK nana UK. And no one is your pa no. UK carries no. Mekako. Sanity one oye. Me no beko na say what the kaka say. Obe biare aye ho adwuma ma. Obeko home ma one sister ne mama. Aha, the mama. Sabe be ma ko home aba. E di carries no. The person ofiri akoye adwuma UK as nurse ana kara. On fa me dan. Ye be ye ho adwuma ma kama. Obefiri akona one o yire ne o manyina na one okunu ne o manyina. Mo ko UK. Nana, we no nyina to nchen ya. De kan nyina say akonto ho dwuma bia o de bedan your destination travel services. Okay. We just say yama invitation every US. Yama invitation every UK. Yama o pese o kwa ye, o pese o kwa sra unia ni nyina ye ho dwuma. Take Dubai. Ni nyina ye ho dwuma. Just ye can to some dia. Your destination travel services. Nana udi ni nyina to a ticket and reservation. And so ye ho dwuma. What do visa na pese to ticket ma no. We say your hotel reservation na. Say Ghana house abroche ni nyina ye ho adwuma. E wo your destination travel services. Your number is 0257 0257 298 084 0257 298 084. Your second number is 0206 748 767. Every Monday ko bra ye be happen to or how be award for bedan your destination travel services. Me da say travel. Okay, your destination travel services and ye kokoti omno ye free akwantusem enko dano na asem wa asi wo kronom no e wo dai high hono nye na kaminim se dai high no traffic wom sa na posifo agensem no aguom so ama ho kire ya ba e ya asem o e ya asem wa sentiment papa kan yo nana me da si na so I say no do be an Ukraine I say say papa ka try me no fire o say nipa o pen bia na da se be hia wansa na wawu ana se be hia ube wu ntem na minim Sompa FM nipa ana adwumaku ana nkrofo miensa bi na ese Ghana nkrofo miensa bi Ghana police o moka ho omoka say enka police fu bi no majority because ye kase Ghana for to Obama na nado a majority nyo bia na to Obama na nado nti ye kase police for na say o man na nyo mu nyina na enso dodo na politicians ena ahemfufuo bi eso ka ho kroma say me kan say ni enkrofo miensa wo mo say wo man wo mama o man na gija o mo ma o man na boto omoma oman na tete sese bi kontebe ana komuti Ghana police politicians ena ehemfufuo bia sebe mpraduasa omunni otumfo nhyehyeye yeso sa nkrofo miensa we na enya asem na yen kan investigation a moye free ma me vida na hwan Linda a wo mo okronom omo de dan ema police for no mo amanu mo asem ne say enipa mebrebe ena omo de sa nyama we aye adi wo mo still omo didi nom hwe mami the condition wo onyem wote ya ha say office wo nyina no wo say na ya ase hwe no na twe say ne tam aye den aso wote so pa wote ase ena mo ya we say enipa ebro be se num ena age amanfo sika omode saa dan no edada wo mo enti me pacho wo ni etie nie police for mo nya court enti nana se wuti wei me nu nya asemo a se me ko report wo police station am ko bo charge se why ni bia police for be invite o omu invite wa ombe ma obe eno je no doubt ye be believe ejina asem ade call ye ho fine ye believe a eno nche se asem ne atwa mu ye se mu nkofie nkosiesie amaka mumra ne mfa asem ne court enti kronom police for no babia menua bay na asem ne kodi ewusi adi a ewo wonsem ena mo ka se ensem no bebro be senum aba abedi mu ho no mo
ɛna mo te asɛm no so ɛnyɛ sɛ ti o nana woni baabi a mani abre wa sɛ ɛnyɛ sɛ sɛ bi asɛm ne wɔ court o mo nka sɛ bi asɛm mo de nipa ba ko kra yɛ akɔ court ɛwɔ mo aho hɔ mo yɛ judge mo nyɛ court o mo yɛ court aba bebu mu so saa no na mo de ama court na mo eduru baabi na sɛ wo drive na police ni chew na wo question na wo sɛ wo pɛsɛ yɛn kamla what do you mean na nyamra ntina wo force mla na nyamra ntina wo hyɛ saa uniform no Mamu frɛ me. My wife ye police ni ntidiye. Ye kano kra me firi kumawu. Twenbo akodua na nane me. Me kano kra me ade se ka tumnim kra cannot. What you say? Ha? Na mamenka yemre ni so a. Na wonim adikudie ntwa duabo empada no. Na entumi ntwa da. Nipa dodo no ni gidie wa police fuo mu. Denti na ese basa. Nipa dodo no ni gidie wo sebe ehin fufuo bi mu. Nipa dodo no ni gidie wo politicians mu. Onim say yehu say obi awie ade a eni kwan say nipa desani wo che kromfo a wo de won saka no wo bunu ku no sa mob action no eni kwan say ye so eni kwan say ye den e ba ne sa na so ni ma dikudie ntia Sompa FM nipa no be che kromfo no de be ko police station no wetre sam bon se nipa nti ono odidi na wo no a wo kwa no wo bua ma ye di nipa ko police station no na ho ye hi ma yen ka no krenchiro nipa IGP friends e dampale yesre no pa Ghana police ni nyase na ti o sabe Ghana police na ye ni nyase na ti o na ma mi hwe ni situation opemfo a wanya 9 months na wadada na gini sika kasem yenti a enye wono nko a enipa bebro be se 5 asem aba ho no nipa no didi won fa nko court o ema judge enka nkyerɛ mo sɛ bia asem na wo court nti wo pale asem no wo na asem ase traffic asi wo police station wo pale asem no ena gu ono enti maami won twe sika nko wo obi anase ne kunu no won ko bɔ maami ne tuo anase won ko wo ne sekan ansa na mo police fo no mo makwa arrest sa nipa no ba yes ade no masa ye mu bi enta o magana nse yo okay ye kasema se na we die police ni na wote TV so na wo keka nso what okay na unim said Ghana police fo ase yakodu bia papa wom no mo no so na papa fo no try so mo ya dwuma na wo mo ka wo mo hye no kure ni kro we mu medi min samba wie ye no sa ma me vida ene ni nua Linda no a mo hwe nyame anim agye ma me pimfo we esika aye ne sa no no men ka bonefo nipa boni ni adwempa ni nitirim wo pese ni nua kwa ahokyerem like this woman no men ka no wone ne ma okay nana ma mfensi ameda ase abrotie Oforisuo be ma meda ase menchia yetiefo nyina na asem bi se ba ya na eyarehwo papa baba wa wie ya ofre mi wo su said the woti su no free police station ho no na esu anu wo su ablewati amo na mbetimi agimi o hwe ni situation wo wom na wo hwe said the nipa binom ede na fa so a sometimes obeka say enipa adwini ni nipa binom tirim go senka obi ana adwen eda ho pa kan na wo sai wo ba ya wonim said the nyinsem mu bre ene atetetie wonim ekwan a ye fa so a yenyinsem a ya hoɔden kɔfom ebra eba ne san so a na wakoma ahoɔden bia ni wakoma moti bibia eye hu anase bia ya nhye bia no wanhwe ya betwa ahwe awu maami wo giro wo ni nkwankwa ntasese a ye kasɛn enche no wɔkɔ awo so bebia wo giro ne nye na wo sa de sa ha we se beto ne so a wonya wudi ni ade bed na opese ye frɛ wo aye nipa nwini nipa wo wo ye ma ema besia na edi sansemfo no se bie so se bie ku na wo ade ye wo anya wo da no de kwa ya oyonko na Oforisuo be ma Ghana police ye say service with integrity, that's their slogan. Slogan na say omomoto mu di ede yi osomo a wode no kredie etai ekira na say wo mu ya cha Ghana police empanyimfo na adwumayefo a wonom ede no kre edi dwuma te say de wo slogan ne ka no Nyankopɔn kɔso nhyira wonom na wonom so bia adwuma na wonom ye no I don't know for so senim die no omunim wo ho
se bia ye bua pa yo se ya bro ne be yo wutimi hu na ya je samagu police station sa e ti se de sabi ebinum abonefo ye de bi ko ye fra ne sen wo mu do wo kodu prison a e bia wo mu din kan do mo kwada be se afi ne remand na ebi gu ho se ye fra sam ne kura ne ye mfi no police station ya pale nsem go enya kro no police station minim sa traffic na say minim ne ne omu na omu traffic ne bi no mama na ka macro be se ayi kenye ti ase no mo no na ma je nsam wo gu wo sign so what ne aka say mo ya de mo bom homode ana sesen na panyinfo ba be hwe mo papers ana sa mo computer so ana say mo books ma ne aka say bie ma ya de mo je nsam gu apa no na kire sen adwuma next time wa eye akufo dampale wose wo ye adwuma na me aboni din pa wo yire ne ho na so akakakra wo fe so na sia wote si wo bo adwuma e blast so okọ some of the stations na sania ma wo ya eye ne ma fo tantan wo yi firi mu wonu mu di sansem no won transfer o mu form kogu baabi a sefata wonum na baabi a obada police ni atimi ahwe wo pay for wo gi na wonim se ma me ma yenka ne fi asem na ne wadwuma na wo ye no ho no adanti na nkwotena yimfie na ne panyimfo a wonum ayimfie ahemfo na eni asem ayimfie ana konkwa ya busua panyi wo busua fie na wonya adwuma na wo ye na nto se wonim de wonim kwan ya befa so obeka asem wo police station dia na so mo fa nko fie dia ene na minji ndi se wo se panyimfo yiri wo mo sisi police stations e wo sa amia ho na yese enkate boni wo wani ya na abese enkate pa ye ka na ebi num wo mo okro no mo a wo mo bo adwuma but ebi na aba abesai won na so no ye ka kira commander ye wo se won fa the nancy form na oma enipa bi eni se bi nsamo a sanfra na mo fa efi ni meka no fi sa yese konkonte wo no fi ka na nkunuma so ebi aka no e ka o 19 so aka woto eti commander no fa the nancy form na sa plus for no mo keka sa ansam no so wo ni mo adwuma na so beja adwuma na wonum nya kwotena yimfie na ye ka kira mam so fo so be ma yese sa wote wona wo so de kwase ebuo e de bebu nua daache no wo so ya no wo so betwa so abana daache so no ebetimi aya 2 hours time ebetimi aya de chenye ebetimi aya 2 days time ye ka kira no ye nwuna ne mama me we se nkwa wo kire mu da sika na wonum age no eye sa by Monday Tuesday wonum timi de mama we se sika nya sa ofo so be ma me say ya be boa no amana giri sika sanya ni so a honhom kura pa be boa na ma wo makwa kwadan ka de amom betua ma ho so na e de ama no yen kan kire wo musa me da ase yenko Osborge Enterprise yenko to home and brand new TV na yen famo boy dem yen famo boy store na nyoma enko nkan na uko Osborge ye was Samsung LG Philips TV no kama papa de bobo hotel ene de wo store na ya reject no eno kofa free UK abrochimem edeba abu akwa wonatwene bu akodua JHS no ene di hwe animu sa na akọ Dr. Menster afamu a Ashtown Taxi Rank wo obohu Osborge Enterprise ono ena edi TV papa odo force ye ka inches a wo inches akese ene TV a efe na ye papa ena medical catch Samsung ni LG ni Philips sa no ye retail ni wholesaling yenko Osborge obama TV papa odo for edie ben na wo twen enko to TV won kwanchen na chena kukonya asem kra wo de koka ho asem a osemenye there be Osborge ntesa eno ti na make am for Osborge ni TV ede amount brand new any home use no and be ena ebeboa 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 eno any Osborge Enterprise order for chocolate luxury wo ba kumase na ne ba wo ba kumase no wo ba be cho se de esi digwa se de betu akofa nyoma every China e de aba wadi momo no a na e kira order for se wo kofa nyoma every China aba no 5 days any 6 weeks na wo de aba 500 Ghana cedi na wo de eba na wo de aba ba kira eno ti se woko akwa register 500 Ghana cedi eno na betumi ede akofa nyoma ede every China mem aba eno ti kumase ha ena dwumadie no ebe koso 27 na 28 October ya na wode dwumadie we ebe hye so anopa no du eko edu mienu so
na dwumadie no mienu eso na dwumadie wi wode ebehyehyɛ so kumase ha ya ɛno nti sɛ wobɛte ho asɛmpa de je na efrɛ wo mo na wo mo nkyerɛkyerɛm yɛnkɔnye kodi dwa ewo China tie chocolate luxury omo na edo mani echrim ewo kumase ekwan betua fa so adigwa fofofo abefo kwanso na wakofa nyoma every China ba na mekanfo na mediamount 0535 017821 0535 017821 and 0508 931 230 0508 3931 230 chocolate luxury omo bakumase na nyoma akonkan ye kotu ya de ase e was Mensa Bar Clinic enam sa ya de biada frutu nwa no ekosi monase Mensa Bar Clinic ebetumi atu ase na wode amount odofo wode ubefa fidiem otrodon so otwumoja Mensa Bar Clinic wode agan ni bi abadwa so oba numbi bema numbi watenka no ateko from asokoma pone asokoma borura bank no na edi enhwe ni mu 0240616061 0240616061 yeko na yeko say ho yade e Mensa Bar Clinic Express Group ofro yesu ade wa abrochiri yeko yadwuma wa abrochiri Express Group utukwa akwa abrochiri ade hia wankasa visa no wo passport dada visa no wanya utumi tukwan Express Group wetin age visa amount kama ye ko Canada ye ko US UK abrochi mem wo hini krom na American Australia New Zealand Germany yemfa Express Group so na yenko tukwan ye tukwa ko bo degree akase na ye PhD no ade no yenko ye degree no na yemfa mra yenko sua ade nwiro eno na aba na doctor no eso din so no Express Group ebeboa wo so hwa abekwa akotro biada no obedi wachi kama Kumase Express Group obehu omo ewa asafo labor runabout obehu omo Accra Kaneshi First Light ubenya omo ewo Tema Community 8 Lashabi Goy Filling Station ubenya omo East Legon Takrade sunwane Tamale Bibiani Express Group say oboa ama kontusem aye frofofo Traders Chako Pada ye fatete atempono so a toxin ana poison nyano ye nyifri ni paduanim odofo be madro no enkonom kofa baawu na wonom efa badia uwie wadwuma no ano no Traders Chako Pada na nsusanso bi aka oni paduanom enyifrim na daache bi ama obema no anko ukobo supre ewo fomu a no Traders Chako Pada ni bi na unbo wie so a wanum bi anyasa enframa na wohumini nyina no ebekwa akoda ne poison ama onipadua no ama na dunya wo waka onyanya nkyira ka wo ja poison ama nipadua no num Traders Chako Pada ebeboa wo yemunye ye kankana doso ufri ajana no so ba manfo ntimi nkoso num Traders Chako Pada wate na edimbo no eye adoso ye kwapa Traders Chako Pada so komapon Pentecost asore no enchemu ho a obenya bi ato ye kwafra di Mensa Bar Daniel ba apida konaga ba misi ye ba ne blazer rekwa obenya bi ato 0243943413 0243943413 ye ko na ekotobi na yemfa eni edwuma se da bia meka kyeremu da bia meka wo fosu aboagye koka o msi na ni sa posifo enye se mani sa posifo se ka wo ye ni yi akwanim te se wo ye ni yi a kwanim te enu ti se no wo fesu aposifo ya transfer wo mo no efrafidie we ya so ye nhwe magana no amanfo bi nsa no mua obi ebe hayaya yadi asambadamu ayasimu na muye peacemakers yes service with integrity sincerity and truth yenim samu de kamoka no kre ene de ne hu Ghana hey ye ko kan sei ye bodroman sei kenkran a wam so foso aboagye ha posifo min ha posifo ne momunya mo adwuma ye anu ti regional commander we de me fan conquer commander pare kunu posifo no eni pa obabasia ede edan ba ko pa abu nipa edu adai on fa bin kokko to kra ada na se basa eti regional commander we de wadawruma mesrewa ani die kwanso ye bo posifo di dodo na sabia ku sabia nyado ebi ye adwuma no ebi so se no katebone abam ene timoni kokro no post station ho adwo da ye bedi atiri
Adia Benesi, Adia Benesi was Santimem. Se Obaba, see the dime by a copet, Amma Nipa by Kumia Numiansa, and Num, and Insia, and so, and watch and crown, and do what ye know the Koyeni project. What ye know the Koyeni project. Asem Mpe Nipa by Kukran Court. Now I know a painful Sabia Nyado, or no free, and you chrome no one. Crashed dinosaur, say on to me and won the chromo. Now also a Baba hospital cassia, ye come for noche. What by no cohanda Yajin Nisikedi. A cartoon brought mammy were wooing. Mammy didn't know my buyer, young question your man, chronom station, and a new money go. I then as a bassa. Now, post senior and then no your investigation on honor, my din who yaw, my father manapa. And to where we call training what the bay police yana. I had to police for no be crying yana me wojidi omumu. Na nesika jien titino ama manfo bi no krakano e kwachire. Ano ti chronom commander mesrawa chronom command day. Sa asem na eba no. Se sigra no ko dampare ho ewo enkran amwa. Hwe na dia baba wa sika ma no. Enkro no aka ndo masem ma. Opemfo ba ye oti yi hwara gidi sika ma no se ye na ade bia kokot de a wo se baba wan ye wan se me bi process akokot ene ehu so na waje nsam na palia 10 na wo ka kire se traffic enipa ba ku ye bo ni de ye se ehu no ade na ade ni guase ba sa enu ti mesrewo ni de mpa commander wo kronom me pese me bodin no ye bodin na emwa Omo di boni anase be omo ye criminals. Omo na police fo ni bi so omo so. Wa sebe wonnam kwa no so no. Now that Ghana na make sure say obi a complainant won yi check accused person. Say 0555 akwaku yenko homa somra sesi akasi manum yenko homa somra sebe mpradua san yenhwe se o police ni bi betumi afre no aka sebe miado nyansasem bi a kire ya omo ya mansasem bi yes okroma no do adana se basa 0551931931 0551931931 0548931931 hello okay yey Yankoyanim. Assume Kuchi, the better contract over her, and I don't smoke on no matter. Because your portion for the year tomorrow. Now, I'm a best from a young cat in one and the door. So, I said about this year. Pass it on your offense. Let me know about. Maybe a carpenter, some other demo. Maybe a machine for the visual title. Because Amrano and a person to man and Ghana more Nipa. A tenure, and I said no, and any prima, and the more facility, and the many baby, that the many time and near Damage Police. No one don't get money yet. So I'm saying, and never seen there. One mommy, that's it. Okay, hello. Baby, I'm free. Make us a free. Aguna and Sabado do not frame a beam. Okay. Now, Mr. Baby. Obana onion saying, only say, and only say, then no, question, Obinium, Jabani say, also when he say, Obinium, Etesi Okumasia. Etesi pa onipa no ye tu ani mekwa ba bia mete sabri no pa fie wan ka chem se me fam sika ma no munyinyo wan ye dai efiri ampa wo yi ma me kotene etesi asa na net nipa ni pesika no ne balance ye wom no ode ayi ne ne ma that's it de no etesi hello Sompa FM. Hello, my Joe Sompa Nipa yankunko yanim. Mr. Oye, if you run a wine, no, police from a book account, no, the summer could have a catastrophe Western North. Okay. Hello. Sompa FM. Sompa na ujina so no yeni komo. Yo, me pa chao. Yes, to Musa. A police for no mujuma mudia no. What do I say? Ebinom. Yan kano kura kan offense police for. Yan kano kura.
Nti sisi ano mo kyerɛ mo a mo hwɛ na mo nka maame na sɛ ma na ɛmɔbɔ. Okay. Hello. The station with the vision. My fear papa. News wa me bola ne nkyɛn wɔ pɛɛ. Ne tia kiu ni nyinaa. Okay. Mo bɔ adwuma. Na ne sale to madam. Yɛn nyinaa yɛ tie Sompa. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Your friend ma di me ka se free stress. O ka sa free friend so. Me ba cha. Yentie o. Nyame nhyia mo ne adwuma pa mo bo. Hey, ofrose ti dia ba kra na ba wi ati. Nyesi ebusa postifo no. Hey, uti fi awusuro. O kwa bonje awusuro. Ye nya asem ne ba police station. Uti pie ko. Tete Ghana yenye dai. Uwo pie mi bebu ko. Ma ba police station sa mo nyine so a. O se ko. O fo me sero. E ma bi ye nipa bonifo. Wo yonko ba wadu se wadi ni sika ta me de ko to adan so. O bo so mo nyine sika man. No, okay. Hello. Hello. Sompa Hello. FM. Hello, last caller. Hello. Pussy phone hijack me land. Hello. Hello. I had a friend in Abbas Pussy phone hijack me land. Yee! Mamma, come out to your mate. Na waso ye community police na ka unuane a police foi obani de ne de anyi no a police foi suma obani de ne de anyi no eti wo abasa ko bim oye de ko obani de ne de o ma wo bi oye police ni o ma ntimi anko ani enya asem na yenka na sese ne si protocol ansa na yemfa police ni bi kwa no mebebe ba ha say e na obi agimi say 50 million 80 million e dey 10 million enti say pa no ye ka police fo papa wo kroma say ya nisua tetefo e tetefo no ne nipa no wo police ni age 100 million na we sure so oba ya de papa na ono ne se na ma me kobo boss ye ka mo ma ye nka wo kroma say na zansam ni ade sa na okay ma me ko akoma to yem nyame ya dom a ye nko ho memradwo da wate se wa da konfa no chekura no a ye enua ba nem ye wo fa ase nem ye nana nem Sompa awurade nyankopon aya asem ka wakoma to ye mwate abrewati Ofoso be my yes sorry for happy birthday a belated birthday Kwama Frederick Kwao oye Ashanti Regional Command no Ghana Immigration Service Jumayeni nrechi na wudi wa woda brapanyin yakopon kosoa enhraw na oma obambo kese odutu anamonsi ye na oma kwatenti ahode ene apomuden wom happy belated birthday to you. I love you so much me brother Kwao Frederick sanso ena maadwoa papa bi maadwoa ya no ewo boshen ene eye maadwoa a birthday yenua bay on fire dwumadi when ye hwe oh debi adwa ho ye papa no pupu ni tree no pupu ni tokwa se pupu no ababa we say ne se de no kra kama ne ho ofe basa na ne suba so ye onim kasade openipa odonipa ne eye na woda madwa Asem Mpe Nipa crew ni nyina yesi ya ma happy birthday Nyankopon kwaso enhraw na oma woniema pa betimi aboa wa brabo oma nkunimdi oma enhrawo so no ento engu so happy birthday to you sanso na bra Francis also a supervisor ewo X5 restaurant na ye bra panyo so awoda Nyankopon kwaso enhraw S5 panyufo ni nyina jana na ene ye Mr. Bonso mu nyina se omudo papa we also love you so much. Deaconess Mrs. Helena Amwako Mensa PIWC agogo eno no sudi ni dwuma wone se won ye for happy birthday and confirm us of mama Esther Akwa Amwako you no so Church of Pentecost Konongo happy tight district pastor ne wife eno no happy birthday to you. Also papa Abent no yenye na yen sorry na ontimi fa asempa no emesoma da so person friend 0243 585878 and 0546
3287 and 0552095593 mu bia be free bia no ye beje so wo ha ho pemesi bre no aha se nom e na wo beje de free. Okay, yefa enchia kese enkoma adesia ewo asantini tinyina the Royal Breakthrough family abiwa Royal Breakthrough family yenchia wo mu enyina sebia ku sebia nyado adawroma na mete babie enuti aha ene de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesie omuna Samuel Nelton nka odifo Pokobra David bema usuka ntankanka ohene yire mame yeboa asuama abrewatia otenenka na enenno wona kwaniansa so moboaye emadwumadi yetumi de aba na wiye no ye beda wo mu asepa papa kofro bofumpa bema so ketua meyipebre na asa ya Aboagye Oforisuo ni ntifosu me na mete adwamdi Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so na yeso de akwei enyame asemu nyame asemu na Uni Glory Worship Center kronom hona posifo na je entimi enka asem no yie no hona agyawo agyafa nyame asem emani ntimi aposifo yi Dr. Alex Tweneboa champon kwabena champon Dr. Alex kwabena Jamfi no okay kwabena Jamfi okay se producer no Anthony ye Dr. Alex kwabena Jamfi spiritual professor afi na papa ababa trase yijaka semunu nyina ediama no na wontoa so okuafo ko adwumapon enuti Sompa Asem Mpe Nipa ye ko home da dwoda ye besaba okay na matoto aman memo watnem okay